ni shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza English Premier League yakomezaga ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu tariki ya 19 Ukwakira 2024. Ikipe ya Tottenham Hotspur yari yakiriye mu rugo West Ham United kuri Tottenham Hotspur Stadium mu mukino w'umunsi wa 8 wa shampiyona y'iki gihugu English Premier League. West Ham United idaheruka intsinzi yongeye gutsindwa na Tottenham Hotspur yipfunyikira umuba w'ibitego 4-1. Ni imikino ine yirenze West Ham United itabona intsinzi ndetse nta niyiheruka, dore ko mu mikino 8 iyi kipe ya West Ham United imajije gutsinda imikino 2 ikanganya 2 igatsindwa imikino 4. Ni mu gihe ku rundi ruhande Tottenham Hotspur mu mikino 8 imajije gutsinda imikino 4 ikanganya 1 igatakaza 3. Muri uyu mukino Tottenham Hotspur yatsinzemo West Ham United ibitego 4-1. Mu bigaragarira amaso Tottenham Hotspur yaje mu kibuga izikije gukora ndetse yiteguye neza, gusa ku munota wa 18 Mohamed Kudus wa West Ham United ntiyoroheye Tottenham Hotspur uko yahise ayivumba igitego cya West Ham United ari nacyo batahiye, dore ko Tottenham Hotspur yahise ikanguka ntibyayisabye iminota myinshi yo kwishyura igitego, kuko ku munota wa 36 Dejan Krejcik yishyuriye Tottenham Hotspur igitego cya mbere. Bajya kuruhuka ari igitego 1-1. Bakiva kuruhuka muri half time ubwo bari binjiye muri second half mu gice cya kabiri cy'umukino, Yves Bissouma ku munota wa 52 yarekuriye shot mu izamu rya West Ham United. Igitego cya kabiri cya Tottenham Hotspur kiba kiranyoye, ariko ntibyatwaye iminota 3 yonyine kugira ngo Arayola nawe ashyiremo igitego cya gatatu. Ku munota wa 60 Newson nawe yahise arekuriramo igitego cya 4. West Ham United biba birayishobeye igerageza gushaka ikindi gitego cya kabiri cyangwa ngo irebe ko yakwishyura 3, ahubwo yahise ihabwa ikarita y'umutuku ku munota wa 86. Mohamed Kudus wari watsinze igitego cya mbere yahise yerekwa ikarita itukura. Uyu mukino ukaba wasize West Ham United ku mwanya wa 14 n'amanota 8, mu gihe Tottenham Hotspur yahise ijya ku mwanya wa 7 n'amanota 13. Mu mikino 5 hagati y'aya makipe Tottenham Hotspur na West Ham United buri imwe yagiye itsinda imikino 2 banganya umukino umwe.